салом тамошобинони Сомонаи оила. Дар ин ҳавои хунук ва дар ин соати 8 шаб шумо медонед ки ман дар куҷо қарор дорам. Айниҳол ман омадам ба меҳмонии яке аз сарояндаҳои нотакрору хеле ҳам духтараки ҷолиб Матлуба Раҳимова. Чунончи медонад барнома меҳмони нохонда ном дорад ва қаҳрамони ин барнома дар бораи омадани мо ё ин ки ба меҳмонӣ дар омадани мо хабар надорад ва меравем даро мекӯбем ва мебинем ки Матлуба моро чӣ гуна пешвоз мегирад. бинобар гуфтаи баъзе аз нафарон хонаи Матлуба дар ошонаи якум қарор дорад, вале ба ҳар ҳол аз ҳамсояҳо мепурсем. Салом алейкум бачаҳо. Шумо намедонед хонаи сароянда Матлуба Раҳимова дар куҷо бошад? Дар ҳамин ошонаи якум. Ташаккур. Мен нишон наметавонам. Мактабдошум. фикр мекунам ки ҳамин дар бошад. Биёед ба ҳар ҳол мекӯбем. даро касе намекушояд ва меравем ба инҷо. Шояд ин дар бошад. дари дуюм ҳам намекушояд ва меравем ба суроғи дари сеюм. даро мекушоям. Салом алейкум. Матлуба хон. мо омадем ба меҳмонӣ ба хонаи шумо. Меҳмон қабул мекунед? ман аз Сомонаи оила Шабнам Тоирзода. қабул мекунед? Я занг намезани, намеги нами духтар вақт дора надора, шонаш да дасташ, заживаш да дасташ. бубахшед барномаи меҳмони нохонда. Дигар вақт моли намеша. Не ҳозир чӣ шумо аз заратон меҳмонам меронедми? Ух, ман чо рафтестам. Чӣ гап не якҷоя меравед? Байдаш биёед. Изван негоси хужу татали намедем. Салом алейкум. Саломат. Ҳама хуб? На, ҳолатон хуб? бубахшед ки шуморо ин қадар ташвиш додем. дар ҳақиқат шумо ҳам бениҳоят зебо. чанд сол шуд ки Матлуба ҳамин кас шуморо ороиш медиҳад? Фақат ҳамин сол. барои ки ҳамин сол анаку солҳои гузашта ман мисалан барномаам ҳам мебинам ё ки ваёмад ин сол дигарум баъд ҳама ина мегӯянд. пеш ки мекард? пеш ҳар кас бисёр вақт намекардум, барои ки хай хад мерафтум дар салону ҳар хел мекардам. ман беэва мисол вай маъқул набуд. ман ба сиёҳи бад мекардам, ман грубай бад мекардам, ман макияж намефурид. Матлуба боно, ман мехоҳам барномаро бо сурудани 4 мисра суруди ёдмекунӣ шурӯъ кунем ва марҳамат. ай он ки гоҳ гоҳ зи ман ёд мекунӣ, пайваста шодӣ ки диле шод мекунӣ. гуфтӣ бирав вале ки нагуфтӣ куҷо равам. ин мурғи паршикаста ки озод мекунӣ. гуфтӣ бирав вале ки нагуфтӣ куҷо равам. ин мурғи паршикаста ки озод мекунӣ. ташаккури зиёд. овозатон хаста набошад. ва Матлуба чӣ ҳол доред дар ин рӯзҳои сарди зимистон? хуб, ташаккур аз оне ки аз ман ёд кардед ва омадед ба хонаи ман. ман бисёр хушҳол ҳастам ва аз шумо ташаккур мекунам. ба хонадони шумову умуман онҳое ки ин барномаро мебинанд
آرزوی گرمی و سعادت و خوشبختی میکنم و حالی من خوب هست. مهم دل گرم باشد، سرده هوا حس کردن نمیشود. من خوبم و همیشگی بند ایجاد هستم و حالا که شما آمدید من برای خب ثبت یکی از برنامه‌های تلویزیونی میرفتم و وقتی شما اومدید دعوت شما رو رد نکردم. مطلوبه بیایید شروع میکنم از راه یافتنتون به انسامبلی فلک. یعنی یافتن دل دولتمند خال خیلی هم دشوار است. این استادی صنعتی تاجیک خیلی هم مردی نازک و یعنی صنعت دوست دار. چگونه شما دل او را یافتید و راه پیدا نمودید به جدای صنعت و به انسامبلی خیلی هم مشهوری فلک؟ وقتی در یک برنامه رادیویی استاد دولتمند خالوف توسط تلفن با شنونده در گفتگو بودن، من هم زنگ زدم و یکی از سرودهاش که باد جوی مولیون بود سرایدم و استاد مقابل دل استاد رو با همین 4 مصرع ترانه‌شون یافتم و دعوتم کردند و اما دل این استاد بزرگ، این شهستونی صنعت تاجیک رو آسان یافتم، اما دل پدر و مادرم رو خیلی دیر یافتم که اجازه دهند تا من بیایم به دوشنبه به خاطر کار به انسامبلی فلک. بیایید زمزمه میکنیم همون 4 مصرع سرود را. باد جوی مولیان آید همه، آید همه، بوی یاری مهربان آید همه، آید همه، بوی یاری مهربان آید همه، آید همه. دل پدر مادرتون هم در آخر به دست آورده؟ نهایت مشکل بود. عمکم رو نزدشون فرستادم، از عمکم نمیترسیدم و عمکم رو نزدشون فرستادم و پدرم گفت که من اونقدر پدر به قول گنده نیستم. یک بار خودش هم میگفت من هوس‌های دخترم رو نادیده نمیگرفتم و گفتم که پدرجان من از شما میترسیدم، اما خوشبختم که اجازه دادن، دعا دادن و خب مادرم خیلی ضد بودن و تا هنوز هم ضد هستن. نبودن مرا در عائله قبول کردن نمیتونن، دوری مرا تا خط ندارن، اما من کوشش میکنم که هر صبح، هر ظهر، هر شام، هر شب به مادرم زنگ زنم و تا که نبودن مرا نفهمن. بله. و یعنی که راه یافتن به جدای صنعت یکی از واسطه ها این عمکتون بود؟ بله، به جدای صنعت راه یافتنم این یکی از ترانه‌های استاد دولتمند خالوف بود و روزگی پدر و مادرم به واسطه عمکتون بود. بله. بهترین. و این خونه تا خیلی هم برهوا، خانه خیلی هم زیبا زمانوی. برخی میگویند که بعد سراینده شدنتون محترم جناب عالی پیشوای ملت شما رو دستگیری کردند و این خانه رو به شما تحفه کردند. با فرمان جناب عالی هر سال 10 اکتبر روز فلک هست. من در برنامه فلک 2008 همچون پدیده و چهره همون سال باید معرفی می شدم و در برنامه کنسرتی پیشوای معظم ملت بودند و وقتی من سرود خوندم آوازم رو قبول کردند. خیلی گرم و صمیمی و خوری داشتیم، مهربانی هم کردند و سخنهای نوازشکارانه گفتند و گفتند که تا وقتی من زنده‌ام تو باید از چیز ناراحت نباشی و من همیشگی کنارت هستم و همچنین مردمی عزیزی تاجیکستان. و بعد از نیم سالی کاریم در کمیته تلویزیون و رادیو باز هم پیشوای معظم ملت بسیارم دست سخاوتشون رو، دست شفقتشون رو به قول پشت من، سر من گذاشتند و این منزل بسیار هم آزاده و زیبا رو برایم تحفه کردند و اولین مهمان من در این منزل، در این خانه ها جناب عالی بودند و خوب دعایم دادند و این منزل بسیار هم برای من برکت، سعادت آورد. بیایید برمیگردیم به همون روزی فلک، به همون
ҷашни фалаке ки шумо дар назди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурудро сароида будед, бо ҳамон ҷасорат ҳамон сурудро бори дигар баҳри тамошобинони сомонаи хеле ҳам дӯстдоштаи ман оилати ҷей замзама кунед. имрӯз ҳавои боғ дорад дили ман, савдои ту дар димоғ дорад дили ман, савдои ту аз димоғ берун наравад, мисли гули лола доғ дорад дили ман, мисли гули лола доғ дорад дили ман. аз ин хеле роҳат ва хушҳолам ки 10 сол мешавад ман ба орзуям ба қавле расидам ва дар кумитаи телевизион ва радио дар гурӯҳи овозхонони фалак фаъолият дорам. бархе аз одамон овоза мекунанд ё ин ки байни ҳамдигар пичир мекунанд ба қавле ки матруба раҳим ва шавҳар кардааст, бархе дигар мегӯянд ки не шавҳар карду ҷудо шуд, бархе дигар мегӯянд ки дӯстдошта дорад ва бисёр анчунин овозаҳо. шумо ба ин овозаҳо чӣ рӯшанӣ меандозед? ман дӯст доштан надорам, шавҳар карда ҷудо ҳам нашудам ва шавҳар ҳам надорам ҳоло. ва хуб 2020 соли нек ҳаст, 2020 ва нақша дорам ки дар имсол як барномаи концертӣ баргузор кунам. бигзор толор хурдакак бошад, аммо орзуи бузурги ман амалӣ шавад ва чанд аз нақшаҳои дигар дорам ва ҳоло сари издивоҷу дӯстдоштаву ино ҳоло қариб ки фикр ҳам намекунам. қариб ки дар хона танҳо зиндагӣ мекунед? бале. ва ба корҳои хона ба шумо кӣ ёрӣ медиҳад? баръакс ман барои дигарон кӯмак мерасонам дар корҳои хонашон ва ҳоло дигар ба қавле духтари калон шудам ва анҷоми корҳои хона барои ман мушкилӣ надорад ва солҳои аввал бо хоҳаронам будам ва хушбахтам ки хоҳарон пайи зиндагии ободии худ рафтанд ва имрӯзҳо ман худам дигар якам мустақил мешавам ва мустақил шудам аллакай ва омода кардани хӯрок, тамизу тоза кардани хонаҳо ва хулас захираҳои зимистонӣ дар зарфҳои шишагин ва умуман ягон кор барои ман монеу мушкилӣ надорад ва як зиндагии хеле ҳам орому осудаву эҷодкоронаву хулас як ҳавову фазои хеле барои худам хубу дӯстдоштанӣ дорам. бо кадом сарояндаҳои шинохтаи ҷумҳурӣ ҳамкорӣ доред? хуб бо ҳамагӣ ошно ҳастам, дӯстам ҳастанд дар ҳадди салому алейк ва агар хидмате чизе коре аз дастам биёяд, масалан дар маросимҳову ҷашнҳои хуб канорошон ҳастам ва ҳар ки аз ман ёд мекунад, хонаи ман меояд, ман хушҳол мешавам ва ҳунари ҳамаи онҳоро дастгирӣ мекунам ва дар давоми рӯз аз корҳои онҳо дар аксар аз сомонаҳои иҷтимоӣ ки ман истифода мебарам, аз ҷумла фейсбук ва инстаграму вайберу вотсапу мисли инҳо, аз пешрафту аз муваффақияташон хушҳол мешавам ва ҳамагиро дӯст медорам ва аз ҳунарашон хуб истиқбол мекунам. сароянда барои машҳур шуданаш бояд чӣ корро анҷом диҳад? вақте сароянда, умуман ҳар як шахс машҳур шудан хоҳад, машҳур шудан он қадар кори мушкил нест. ҳама метавонад машҳур бошад ва хуб метавонад ба як баландӣ барояд вақте издиҳоми зиёди мардум ҳаст. ба як баландӣ барояд ё лаби яке аз рудхонаҳо дарёҳои калонтарин равад, болои яке аз
купрукҳо равад ва гӯяд ки ман худамро ба об ғарқ мекунам ва ҳоло он қадар машҳур шудан осон аст ки 2-3 нафар ба навораш мегиранд ва хуб меравад дигар ба сомонаҳои иҷтимоӣ ӯ ҳамчун як нафар шахси машҳур яъне шинохта мешавад, зуд машҳур мешавад. Мегӯянд ки фалон амин Шабнам ё Матлуба дирӯз гуфт ки худамро ба дарё мепартоям ё ки аз баландӣ ба поён мепартоям. Аммо шахс баробари машҳур будану шинохта будан бояд маҳбуб бошад. вақте шахс агар маҳбуб бошад ва ба баробари маҳбуб будан, баробари дӯст дошта будан боз дар ҳаракат бошад ки ин маҳбубиятро мустаҳкамтар кунад, фикр мекунам ки ҳунараш ва эҷодаш ҷовидона ва бардавом мемонад. Як тарона замзама мекунам. Ин суруди нашнидӣ ҳаст. Ин тарона ҳоло рӯи оҳанги ин тарона кор карда истодам ва матн ва оҳангашро худам эҷод кардам ва матнашро ман эҷод кардам ва оҳангашро ҳоло ҷустуҷӯ карда истодам то пайдо кунам оҳанги ин шеърро. Ва шунавандаи аввалин ин шунавандаҳои сомонаи яъне ки оила теҷе ҳаст ва ман орзу мекунам ки тоқат кунанду таронаи нашнидиро шунаванд. ту садои дили ман нашнидӣ, ту ба ҳоли дили ман хандидӣ. ту садои дили ман нашнидӣ, ту ба ҳоли дили ман хандидӣ. туро оҳи дили ман мегирад, туро оҳи дили ман мегирад. ту дуои дили ман фаҳмидӣ, ту дуои дили ман фаҳмидӣ. ту садои дили ман нашнидӣ, ту ба ҳоли дили ман хандидӣ. вақте ки сурудро месароед, фикри одам то дуриҳои дур меравад. боз ҳам дар бораи ишқи худ, дар бораи маъшуқи худ, дар бораи як намедонам, як лаҳзаи фаромӯшношуданӣ, яъне нобарори ишқи худ фикр мекунад одам ва чунон барорашро фикр кунед, нобарориша фикр накунед. Нашнидӣ аллакай дар бораи як маъшуқи бевафо ба назар намегирад. Бевафоҳо ҳоло зиёд шудаанд. ва маълум аст ки маъшуқ ё ки ошиқи Матлуба ҳам зиёд бевафоӣ кардааст. яъне ошиқи худро ба гардан гиред, ба калак гиред ки ошиқ шуда. ва чӣ гӯям, хайр ман ба гардан мегирам ки ман ошиқ ҳастам, аммо агар ман бигӯям ки ба ягон нафар ошиқ шудам, ман хато мекунам, чунки ҳоло ошиқ нашудам ва ишқ як оташак аст, як шарора ҳаст ки вақте ки онро бетаваҷҷӯҳӣ нисбаташ аз тарафе зоҳир шавад, ин шарорат метавонад ки оташе шавад ва дар қалби ҳар касе ки ҳаст, агар ишқам бенозу навозиш монад, қалби соҳибашро ва худи ӯро, ҷисмашро месӯзад. ва аммо ишқи ҳақиқӣ ишқест ки дар дили инсон намемирад ва ман ошиқи худу зиндагию ватану суруду соҳаву ҷода интихоб кардаам ҳастам ва хуб агар ошиқи анамин зиндагии худам набудам ва солҳои сол мешавад ки дар ин кулбаи хоксорона ман танҳо зиндагӣ мекунам, аз ин танҳоиҳо дилгир мешудам ва ин барои ман ошиқи анамин зиндагии кунунии худам ҳастам. Зиёд ба ман менависанд, аммо ин бале паёмакҳои ошиқона, аммо ин ишқ буда наметавонад, ин ишқ шуда наметавонад. Ба қавли мардак бар ин биё ва
و شوخی میکنم برنامه شما برنامه آزاد هست و چون شما مهمانی من هستید نمیخواهم یک قالبی و رسمی باشد چون طبیعی است که در ناحیه یوان به دنیا اومدم و این رو همه قریب میدونند و مردم یوان شوخ هستند و بسیار هم و قول خودشون گبدون و باید یک شوخی هم در برنامه شما باشد و اگر زیاد جدی بگیری برنامه به قول مزه نمیدهد به همین خاطر بیاید و روحی یعنی که از هشتنی پیامک خوبش آمده؟ بله روبرو من باور دارم که بعد تماشا کردن برنامه ما البته اون جوانمردایی که خواستگارن اون جوانمردایی که در حقیقت عشق حقیقی دارن نسبت مطلوب خان پیدا میشوند و آمده خواستگاری میکنن پشت در پروبکا میشه انشالله که باشد که دیگر تنها نباشد و مطلوبه گفتید که از ناحیه یوان هستم نمیخوام اینجا زبان پرستی یا اینکه محل چیدی کنم ولی به قول مردم یوان یک لحظه عجیبی گپزنی خود را دارد شما هم در محیط خانه با همان لهجه سخن میکنید یا اینکه البته من در همین دروازه یوان رو به قبل واردی بعد از دروازه شدم دیسکم به طور اتوماتیک با جوری مردم یوان موافق می شود و اگر در کجا که باشم نباشم وقتی به ناحیه یوان وارد می شوم من با لهجه مردم یوان سخن میکنم و اگر تو یوانی نشیند و با هم با لهجه نمون شیرین و خاصی مردم یوان صحبت کنند اگر شبنم خانم شما اونجا مبادا یک مهمان شوید به من زنگ زنید و من به شما ترجمه میکنم چون شما نمیفهمید که آنها چی میگن و بله و پدر و مادر من در ناحیه وخش به دنیا آمدند و بعد از ختم مکتب آمدند و در ناحیه یوان زندگی کردند و خوب من در یوان به دنیا آمدم و در اونجا بزرگ شدم و نیمه از عمر من به قول در همه جا کلان شدم تو چند سال در ناحیه حصار در مکتب پرورشگاه بچه های نابینا و سوسبین تحصیل میکردم باز بعد از اون خوب در وخش بودم در زادگاه پدر و مادرم در یوان بودم در تمام تاجیکستان رو به قول سیر کردم و هر جا که میرفتم سرود موسیقی یک دایرچه خردکک در دستم همه وقت با ایجاد با میسرایدم و هر روز از رادیو یک سرودی نو از یاد میکردم و خوب لهجه مردمی یوان برای من بسیار هم پسند هست و در محیطی از دوستانم که بخاطر دوستان دوشنبه می نشینم و آنها رو با این لهجه زیبای یوانی میخندونم و پس برای چی با ما رو چرا نخندونده اگر کرتی کود میپوشیدی میخندوندم بندکای پتینگم کو تایکو حالی دیگه مردم رنگی کود و دیگر رنگ های عوض کردن و هر کجا که میبینن ما رو میگن کوت یا بندی پتینکا بله این گونه چیزها هست لیکن بغیر از کوت رنگ پتینکا با گپکای دیگه هم هست که وقتی شما خانه ما دو مهمان شدین ما کوشش میکنم که وقتی شما در یوان باشین اگر یوانی گوزنم خیلی هم شاد شدم که یعنی درخواست ما رو یعنی که خواهش ما رو رد نکردید ما رو در این خانوکی به خانه‌تان راه دادید و چنین یک صحبتی خیلی هم خوب کردید تشکر به شما و منم از آمدن شما باز هم بسیار خوشحال هستم و دعوت میکنم که باز در دیگر نشرهای برنامه این دفعه البته به آگاهی هم نباشد آگاه میکردید یک آشچه برای شما آماده میکردیم و شما مهمانی من هستید و خیلی از این آمدن ناگهانی از این سورپرایز ها خوشم میاد و برای بیننده و شنونده شما خوشی سعادت میخوام و آرزو میکنم که اهل ایجاد شما همیشه در جوش کار باشند و آرزو میکنم که همیشه با هنرمندها باشید و در تبلیغ هنرمندها سهم شما خیلی خوب هست و برای شما و اهل ایجادی سامانه آیلتجه برای موفقیت و برای بیننده های شما خانه پر از صدای موسیقی میخواهم و فراموش نکنند در سامانه اجتماعی مطلوب رحیم و در اینستاگرام و فیسبوک خلاص دیگر سایت ها من هستم و
هر چی که میخوان از خودم پرسند و یاد کنن. تا اونه که شما رو پیدا میکنن، تا اونه که شما میایید به خانه ما که فرصت برای اومدن میرسد، من تیار هستم به سوالشان جواب گویم.